aka kanya ikipe ya APR imaze kuba yidekarara, imaze kuba itangaza amagambo akomeye cyane ayijyana mu matsinda. Mani ishobora byose, iyi nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu. Reka twibaze nk'abanyarwanda duti iki cyizere kiri kuva hehe ko ibintu bikomeye. Ikipe ya APR ku munsi w'ejo yaje kugaragura ikipe ya Bugesera, aho yaje kubikubita ibitego 2-0, ndetse iyi tsinda ikonveka ku macenga akomeye cyane, amapasi aremereye y'urukerereza, ku buryo wabonaga ko ikipe ya APR yagarutse mu isura nshya, yagarutse ikina umupira uremereye cyane unyerera neza nk'uw'abakinnyi b'abaprofesiyoneri b'i Burayi. Ariko mbere gato yuko nkomeza, niba uri umukunzi wa APR Football Club, iki ni cyo gihe, uyu ni wo munota, iri ni ryo segonda ryo kuba wahita ukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kugenda uryoherwa n'ibiganiro byacu tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Ibanga ni subscribe, ukibuka no gukanda like kugira ngo utwereke ko waryohewe n'ibiganiro byacu. Ahangaha rero twewe dutanga amakuru menshi atandukanye, ariko nanone akaba ari amakuru aziri muha no gusesereza, aho duterera hejuru buri wese agakuramo aye amunogeye. Ubwo rero iyo niyo slogan yacu. Ikipe ya APR Football Club rero yamaze kubitombora ikipe ya Pyramide, ariko nyuma y'uko itomboye iyi kipe ya Pyramide, uwitwa CDS Afande Mubaraka Muganga rwose yamaze kuba atangaza ko iki ari cyo gihe, uyu ari wo mwaka wa nyuma ikipe ya APR Football Club igiye gukubita ibangura yinjira mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Iyi kipe ya APR Football Club rero yamaze kuba igura abakinnyi baremereye cyane igiye kwifashisha muri iyi mikino nyafurika. None kwikubitira amaze kubitombora ikipe ya Pyramide, aho Afande CDS yamaze kubatangaza ko rwose gutombora Pyramide atari igihombo ndetse atari n'amahitamo mabi, kuko iyi kipe ya Pyramide barayizi neza, bazi uburyo ikina, bazi ndetse n'ikibishaka muri no mikino nyafurika cyose, buri kimwe cyose bazi detaye yose, akantu ku kandi. Ubwo rero ikipe ya APR ikaba yatangiye ingamba nshya, itangira no gutoza indi mitoreze idasanzwe, tekinike ziremereye cyane ikipe ya APR igiye kwifashisha muri iyi mikino y'amatsinda. Ku munsi w'ejo nibwo yakinnye umukino wo kubonja abakunzi b'ikipe ya APR Football Club, ubwo yafataga ikipe ya Bugesera iyikubita ibitego 2-0. Igice cya kabiri cy'umukino, rutayizamu mpuzamahanga w'umunyamauritania yari amaze kuyirasa 2-0. Iyi kipe ya APR rero, umutoza Abdulrakim Taleb nawe ubwo akaba yamaze gutangaza ko agomba kwijyana mu matsinda uko byagenda kose. Yatangaje ko afite abakinnyi bakomeye cyane bagomba guhatana ku ruhando mpuzamahanga, atangaza ko afite amazina aremereye agomba gukompeta n'aba basore bakinira ikipe ya Pyramide, atangaza ko ari we mutoza uje guca impaka muri ekipe ya APR, agahita yijyana mu matsinda muri sezo ye ya mbere. Uyu mutoza Abdulrakim Taleb ni umutoza w'umuhanga cyane, nubwo nta bintu byinshi aragaragaza muri ekipe ya APR, ariko ntabwo twarenze ingohe ko ari umutoza wagiye anyura mu ma ekipe akomeye, ari umutoza kandi wakinnye imikino nk'iyi nyafurika, ari umutoza uzi buri kimwe cyose kijyanye na ruhago. Uyu mutoza rero akaba yongeye kugaruka kuri rutayizamu w'umunyamauritania Mamadusi, avuga ko ari umwe mu bakinnyi ikipe APR Football Club ikwiye kugenderaho mu gushaka ibitego, ndetse uyu musore akaba ari we ugiye kujya yifashishwa cyane mu kuyobora ubusatirizi bw'ikipe ya APR Football Club. Uyu musore w'umunyamauritania Mamadusi ni umwe mu basore babangutse, akaba umwe mu basore bafite urubavu ruto, ndavuga ubwo n'ibiro bike, akaba umwe mu basore bazwiho kwihuta cyane, akaba kandi umusore w'umuhanga cyane
uzi kureba neza inguni zose zizamu, angre zose zizamu. Uyu musore aho yaba ahagaze hose aba azikontorora. Iyo ugiye kureba ibitego bibiri yatsinze ku munsi w'ejo, wabonaga ko yabitsinze akoresheje ubuhanga buremereye, ubuhanga bukomeye cyane, ariko aranga akora iyo bwabaga. Mu minota 45 yari ahawe y'igice cya kabiri, byamusabye iminota 15 kuba amaze guterekamo ibitego bye bibiri. Iyi kipe APR Football Club mani ishobora byose, niba uri umukunzi wa nyamukandagira mu kibuga kikasi imitutu, wicara aho uri uryama usinzire. Hari abantu bivugisha ngo ikipe ya Rayon Sport ngo iri gutsinda, ngo ino mikino ngo ya pre-season ngo ihagaze neza, ngo iri gutsinda 4, 3, 5, ariko si cyo wakwibaza, iri gutsinda ayahe makipe? Iri gutsinda ayahe makipe? Ese abakinnyi baremereye wavuga watangariza abantu muri ekipe ya Rayon Sport ni bande? Ntabahari. Ni bya bindi byo gukinira ku izina. Ikipe ifite karite zikomeye hano mu Rwanda kugeza ubu ngubu mbihagazeho ni ikipe ya APR. Yazanye amazina aremereye cyane, izana abakinnyi bakomeye biyongera mu bari bahari, amazina azwi, porofile ziremereye hano ku mugabane wa Afurika. William Togi, Memer Dawo, Sheikh Djibril Watala, Ronald Sekiganda, abo bose ni amazina akina mu ma ekipe y'ibihugu byabo, akaba amazina yakinnye mu makipe akomeye, akaba amazina azwi cyane hano ku mugabane wa Afurika. Ariko ntitujya kureba nko muri ekipe ya Rayon Sport, turareba wenda tukabona uriya Shadrake Bingibero, ariko kuva yagira muri ekipe ya Rayon Sport nta kipe nimwe aratsinda igitego. Sibye mu myitozo nibwo twabonaga ari umuntu w'umuhanga nyine azi mu izamu, ariko imikino yose ya pre-season bakinnye uyu Shadrake Bingibero nta gitego aratsinda. None subwo twakwizera ko ari we mukinnyi ushobora gutanga ikinyuranyo muri iyi shampiyona y'u Rwanda kandi ataratsinda igitego? Uyu Shadrake Bingibero ntabwo azigera azanga arusha umupira Foringanya, ntago bishoboka. Rayon Sport nigira amahirwe Foringanya agakira akaba muzima, niwe mukinnyi, niryo zina rikomeye tuzaba turi kubona muri Rayon Sport, niryo tuzaba duhanze amaso. Ariko nujya kureba nko mu bandi bakinnyi Rayon Sport ifite wenda nko hagati muri Mediane, izina ririmo twabona rikomeye ni Bigirimana Bede, ariko nawe ni nka ari umuntu usanzwe. Yego ni umukinnyi ukomeye, ariko turamuzi Bigirimana Bede muri Kiyovu, turamuzi muri Polisi, ubushobozi bwe umukinnyi wese ukina shampiyona hano mu Rwanda arayizi. Ariko ikipe APR ifite abakinnyi bakomeye cyane barimo nk'abo ba Dauda Yusuf, ifite abakinnyi bakomeye cyane, mani ishobora byose. Iyi kipe uyu mwaka igomba kujya mu matsinda uko byagenda kose. Abakinnyi b'ikipe ya APR Football Club nabo bamaze kuba batahiriza umugozi umwe, ndetse bubaka icyizere bahereye ku mutoza ndetse no ku bayobozi bose, staff technique y'ikipe APR, bababwira ko intego ari imwe, ari ukujya mu matsinda bakagenda bakimurika ndetse nabo bakigurisha, bagakomeza bazamura ibiciro ku isoko ry'igura n'igurisha. Murabizi ko ikipe APR bakinnyi bayo babiri bakomeye bagiye bifuzwa mu buryo bukomeye cyane n'andi ma ekipe aremereye hano ku mugabane wa Afurika, yewe izo za Young Africans, izo za Simba Sport Club, bagiye bifuzamo abakinnyi barimo nk'uyu Nigena Clement, uyu ni umukinnyi ukina nka myugariro muri ekipe ya APR, barimo uyu mukinnyi witwa Niyo Mugabo Claude, ni umukinnyi uca kuri kabiri, ari nawe kapiteni. Ariko biza kurangira ikipe ya APR ivuze iti bitewe n'urugamba tugiye kwinjiramo, bitewe n'imikino nyafurika tugiye gukina, aba bakinnyi natwe turabakeneye nk'intwaro tugomba kwifashisha dukina ino mikino ya CAF Confederation Cup. Baravuga bati rero aho kugira ngo tugurisha beza twari dufite, reka tugura abandi beza baza bakiyongera mu beza, hanyuma tujye mu matsinda.
ubwo rero icyo nakubwira cyo ni uko ikipe ya APR ikomeje imyiteguro, imyitozo ni yose, barakora amanywa nijoro, barabanza bakine raundi ya mbere barakina na Pyramide, ubundi bizakurikiraho tuzaba tubireba, ariko icyo twabwira abakunzi b'ikipe ya APR ni ukuyiba inyuma mukayishigikira, mukazana umurindi w'abafana uremereye Stade Amahoro mukayihungabanya, hanyuma ikipe ya Pyramide ebana aba basore bakayikubita bakayizengereza. Reka dushimire cyane rero abantu mwari mudukurikiye, ariko mwibuke gukora subscribe, mwibuke gukanda share, mwibuke gukanda like, ubundi kugira ngo mujye mukomeza kugenda muryoherwa n'ibiganiro byacu bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Turabakunda.